Ondan sonra güm dedi, ceyran gitti, bitti dedi. Ondan sonra millet Ahmet Keserê 65 salî di Ertejê de sê kesên xwe ji dest dane. Ew bi çavên tijî tirs behsa şeva Karasatê dike. Birayekî wî, jimbiraya wî di Ertejê de ji navî jî rojek piştî Ertejê ji ber êşa ku dîtiye bi sekteya dil jiyana xwe ji dest dide. böyle salladı, aynı böyle. Böyle salladı. عرض بن مدى هجيا هفجينا من قوت رابع عرض هالشي El ele دبا tutuştuk. مدستي هفدو Kapıyı قرد açtık. مدري بكر Kendimizi balkona مخوغا هاند yıkılı بالكوني yıkılı ام دا هركتن عردي حتى مخوغا هاند بردري عرض هجادو يمدا هما بو قرمينو خاني هرفي من هفجينا خوا بالصاغي درخست hanımız sağlam. دو روجان دقوت هافاي خاني چو هرتش چو باشي دلوي سكني ومر Ne diyebilirim ben şimdi? Mehmet Kurê Ehmede ew bavê xwe li ser kavlê xaniyê xwe bêçare digerin. Mehmet demartejê ne li gund bûye. Dirê de dibihîze ku mam û jinmam û dayîka wî mirine. Aradan 2 saat sonra haber alabildim annemin babamın çıktığını. Amcam. دو ساعتا پشتی عردهجی من بهیست کو دایک و باوی من ساغ درکتنه لی دو مام و ده جن مامین من دبن کافلان دبو بو میشه که مزن بو گنده مچو روژا دیه از بریکتم کو بگهم گندی دری ده من بهیست کو دایکا من جی جبر جلطایا دل مریه Gelirken yolda annemin vefat ettiğini öğrendim. Kalp krizi geçirip vefat ettiğini öğrendim. Sıkıntıda. Ahmet Keser xelkê gundê kuyumcularê ye ku dikeve ser bi Meraşê ve ev niha bê cî û xanî li benda destê alîkariyê ye. Ertejê li paş xwe gelek çîrokên nexweş û tal hêlane û jiyana gelek malbatan veke avahiyên wanê dî bi temamî herifîne. Her wiha li gundan roj bi roj rûyê vê Karasatê zêdetir diyar dibe. Şevket Erkî, Rûda Gundê Kuyumcular, Maraş.